Sinohlonze TV inethulela uhlelo Sikhangenkezo TV show ulethulelwa Mzothule Shembe, DJ Bhonya no BGK Mbuyisa, isinga sikaNodumo, ezomdabu, amasiko nobuciko. Ngena ku-YouTube njengamanje uklike ulike Sinohlonze TV. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya kwaSinohlonze TV. Gama lohlelo Sikhangenkezo TV show. Gama lami Mzothule ngalakhe sabathu wasman DJ Bhonya sizohlengina zonke insizwa eningizimu Afrika. Umfakazi komdila khala masonke intabadotele empahleni umphendlemane. Umama mkhulu kusigaqa sibhodo ngaphathwa ngaphezulu. Utheni negulikana ngoba zonke intombi zilikundile. Hande manje ncidi mamba ncidi umshololo. Untombi zimbili engekanqatho engaseklamonti. Anobone namajuba amabili shengoma phathi wantaba izulu. Unomakofu umkhono udukwe nebindi ngithumile lapho wafa mina. Angihambi ngedwa. Khona insizwa hlezi sinayo khona lapha ohlelweni. Gama lakhe uBGK umfowethu. Noma kanjani ke ngikubingelele nami lapho mbukele ekhaya wethu ukhamba kahle sibona ukuthi izinto ngabe zimnandi noma ngabe kunje nomfana kalahlobo lapho nqila uthole ehlanze zamamba zamkhoza zimthele umfana enhlanze zibomvula yedlula mthatha edlulela phambili mina ke ngisinqa esikanodolo isigqobo sikashwami intedlu yamandiya namasulumani thiwa ngena lo side iphuma lo side ungibona setshitshela wena umfulo omkhulu waseLimpopo labo lathi chineke ngishelo ngathi ikhekhe lebirthday yahlephula abothanda umnikazi ohambayo uyayibonela na ukuthi wenza kanjani ngoqhamuka phansi lena mina kwesakabiyela ofasimba la kusuka khona igama ngubonkosi isibongo sona sambuyisa bukeli akube mnandi awulalele la uzwe nazi izinto ezimnandi ubone ukuthi sikuphatheleni kweZinohlonze TV la sikhona sikubamba kamnandi sithi Sikhangenkezo. Sekuyisonke leso sikhathi mbukeli lapha ekhaya imnandi lento ngoba uyibonela nawe lo sithathu namhlanje sithokozile sijabule akakho umuntu ongajabule yiso leso sikhathi ngeSinohlonze TV Sikhangenkezo TV show kumnandi kama kunjalo namhlanje sishona phansi entabeni zasenkandla kwasikancamalala sidonsa ngempela phela insizwa bathi uMzothule uthisela angazi ke ngoba igama lami ngumzothule naye uMzothule ake simlalele simuze isela uMzothule mthokozele. Ngela phansi kwenze bhora zakho mangifike ngibhoka ngijabulise ngizifuthi akithe
bakolo ngayihlambi yani hey sabayo zobhoka njalo ekhama shaba ukuthi uzobona lehla ngamlese ngikubuka ngibhoka njalo nje asemangwane Jalo imina njalo ngoba manje bayishayisa lapha yobulungu yathula ngokubiza abatawubeli bekuze emnyama bakwazi bona bashaba kaza ukuthi kungakhona umbazo umona bona ngazo zonke hey ngoba ezimhlophe ezimnyama sabibaza ngoba sibeni imbuya uzondo lonke uzurudumeka bedumeka lapha zomuntu akube sebenza abathaka idatha semnyama lapho semnyama datha semnyama lapho semsamo avela amadazi londawo imiwe JJ bakubala vuka la haki nami kuzayivuma ungena giga mina engalida mahiya uyakade basasamnyama lapha nguyakona mafemu enjozi igqoki ubuka amaqaba kahle bagqoki angalusho njalo limini ufana kantala phakathi kwancamana lekani makalala wami njalo chitu hey uyangibona Sibonga kakhulu umbukeli lapha ekhaya igama lengoma isho kahle kakhulu ithi isela kanti igama lakhe uMzothule ngithe nami igama nguMzothule ngiyaxakeka mase kukhona omunye uMzothule Mzothule angikubingelele mnteka baba mfowethu ngiyavuma mfowethu kunjani kuwena angazi ke noma uzothi angiyavuma bizo noma uzothi angiyavuma nawe Mzothule hayi ukuthi ngiyavuma bizo abasebona uMzothule sonke kwenda ngiyafona ukuthi ngisho njalo yebo ngabe ngiyangithokozisa mfowethu ngiyaqala ngqa empilweni ukuthi ukuhlangane nomuntu onegama lakho niphinde futhi nisebenza endimeni ethi ayifane ngoba ngisebenza namaciko naye ebe eliyiciko futhi elincike kuona lo mculo kaMaskandi ya mfowethu ake sikhulume uMzothule igama lokuzalwa noma igama nje olithole nawe einsizwe noma kwathiwa mhlawumbe ufana nomunye uMzothule ngingasho mina mhlawumbe ukhona omunye uMzothule no mfowethu igama lami leli engizalwe nalo ubaba kumama yebo kodwa ngokuqanjwa kwalo Thaqasho umkhulu wami wathi ngumzothule angibazi wayefuna ukuthini yena kodwa wathi ngumzothule nje ngikhula nje ngumzothule nje ekhaya igama lami nje lokuzalwa lelo yazi kuyangithokozisa mfowethu ukuthi ngikwazi ngelinye ilanga ngizoke ngothinte lomlando kakhulukazi othinta ukuqanjwa kwamagama uthola ukuthi kunesiphithipithane ekhaya kulezo insuku wathi ubaba ngoba kukhona uma wayithwele wathi makuumfana igama laye uMzothule igama lomuzi lobe sekushintsha kuthiwe sekuthuleni so uthi ke ezinye zezinto eziyazenzeke mfowethu ake singene emculweni ungena kwakhe emculweni ngiyazi mfowethu kukhona abantu abafisayo iminyaka ungena emculweni mase ethola lelo thuba mhlawumbe sekuphele iminyaka efisa mase kuba khona abantu abangena emculweni ngokuthi bethi mabengena emculweni ngenxa ukuthi basondele nabantu abaculayo mase bayangena emculweni naye ethuke seyiqukule engazi ukuthi ungene kanjani mothi uyambuza ethi ngagcina ngihamba noSibanibani ngagcina ngene emculweni nami kodwa kukhona abantu abanesifiso sokungena emculweni wena kwenzekalani ungena emculweni nje akuyona into engangazi ungena emculweni yebo umculo wesintu benguthanda ngikhule ngawo futhi ekhaya kodwa bengayosiyona into engahlamba ngelilanga ngayicula yebo ngayibiza njengobizo mhlawumbe nje ngithi mhlawumbe ubizo ubizo into njengalezo ngoba ubizo lokufica umncane ufica umdala ufica usuyikhehla yabo ubizo ke lolo ngoba emculweni kahle kahle ukufika kwami khona angimdala yabonele ephindwe ikhipha manje yokuqala yebo nqa nje ukuthi ngicule kodwa mawuthi uyabheka futhi neminyaka ithe uqina yasengisithi ukuvula impela nje phela ya futhi emculweni ngangene ngokuthi mfowethu lethi ifike kumina ifike njengephupho ngisho njalo ngoba bengimuntu okuphupha nje ngiphupha ngicula ngise stage nabanye abaculi abadumile nje ngibasho kodwa la phela osuke bese kuvuka uduma ngawe ayazi politics emculo yebo so ngicula nabo nje stage kanjalo agcina ingena lento kumina yabo yangena kwesisikhathi ngaze ngabhala ngisho ingoma engangiphe ngicula kodwa ayikho kule ngoba ikhona njengamanje yabo yes ku album oba ngithe ngifuna ukuthi ngeke ngifake album lengoma ngayikhiphi la ku EP ngafika kule ngabhala ingoma kuthi mangiyibhala ingoma ngayizwa ukuthi ingoma le ingoma le ngafica lo umbhemu kwayidlala isiginqi ya waceliza lo mbhemu
yangathi mfowethu uyazi isidingo ukuthi uyashaya ngathi mina mfowethu azi ngoba ngifuna ukuthi ngibone ukuthi ngenzeka lento le change awuyisho emlungu ngayisho emlungu wathi ushiphe king ashiphe king wahlala kuyona ngesiking ngabona uyenzeka wathi mfowethu ayikho into ngikhuluma ngihamba e-studio yabo lonto kwala ngiqala khona ukuthi ngeke ngithathe le ndlela ngiyibona ikhona kimi lento uke wachaza ukuthi lento ifana njengobizo ubizo likufica umncane uthola ukuthi mhlawumbe unalo bayalibona umncane kodwa lingaqhuma umncane kwesinye isikhathi uthi nje usuthatha impesheni usuphikelele kulabo abathatha impesheni mase liyaqhuma ubizo ngoba usho nalemicelo ukuthi ungene kanjalo abekho abaquli adongidibi munye nabo mhlawumbe ulokhu uhamba ube iqeqebane lithile noma kuvele kwazenzakalela ngalendlela uchaza ngayo utho akekho umculo ngithi ngeke ngihamba naye futhi akekho umculo ngithi ngiyakhetha ingoma yakhe yabo kodwa benginalo iqhawelele bengithanda ukuthi mase ngidlalele wona endlini yami ngibona ukuthi ngiyenela la uyaneliseka ya ngizolisho nje iqhawe bengithanda bengithanda umfoka mbomvu la phansi kwa Chip Jake umfoka nguba sowadlula emhlabeni ngoda lapho nokuthithelo bengithanda kakhulu ampembe mfowethu ngoba beke ngiculela imiculo mfowethu ojulile nguzwe umculo uthi uyangena emzweni yami uyayibona lonto kodwa angingenakho ukuthi ngelilanga ngomlingisa ukuthi ngene stage ngicule cha yabona lokho kungifica manje ngizwa kahle mbukela lapha ekhaya masikhuluma indaba enkulu yomculo yazi ukuyibuza ukuthi umuntu ungene kanjani kukhona abantu abangakhala bekhale inyembezi bethi cha yabona mfowethu singakutshela ukuthi sangena kanje kakhulukazi abanye esike sikhulume nabo imbokodo mayikhuluma indaba yayo yomculo ubona umuntu ukuthi ithi ikhuluma indaba yomculo uthola ukuthi abanye sebebuka elinye icala ukuthi mhlawumbe kukhona la abangajabula khona insizwa ezinye uthola ukuthi ziqolwe kakhulu abantu imali kodwa egcineni uma sikhuluma ngomculo kukhona into engimele siyifunde ingakho sinohlelo la sikhona Sikhangenkezo TV show la khona abaculi basuke beyikhulumela bona beveza ekutheni kungani bangena emculweni futhi yini le yabathatha bangena emculweni enye into engifuna ukuya kuyona kule nsizwa umfuka khanyile sike ngakhuluma ngokuthi insizwa idabuka lapha enkandla awuchaze le ndaba yenkandla ngoba sengizwa manje mangilalela wena ngaphambi ukuthi sikhuluma ukuthi hawu insizwa yamoto ngoba kukhona indaba emculweni wakho ubuye uthinte isigodi sakakhanyile kodwa mina ngazi ukuthi ulapha kwesikancamalala yabo uma bangizwa mama ngibiza lapha la ngithi ngibuye enkandla mathatha mnyama endlozi isigodi kwesikakhanyile ke lapho uncamalala nendlozi kwakhele kuhlukanisa umfula ukuhlukanisa umfula phela position fike yebo ukuthi uthi nikanselene noma futhi nifana nabantu ababona sikanselene sifana nabantu bomndeni izinto eyodwa lapha yebo into eyodwa ngisho amadle bembuso ndawo siwada ndawo yebo ake sibuye mfowethu sibuyelela endimeni omculo uthe mawufika wayikhipha le EP enengoma ezo5 mangaphosisi zo5 le EP ngifuna ukubheka ke ukuthi uthema uyikhipha le EP ikuphi okufundile usungaphakathi emculweni kunanoma ungaphandle unjengombukeli noma unjengomlandeli okufundile nje ngomculo njengamanje kubenzima kakhulu bemfoka sheme oba ngingena khona bekethethe kulula yebo ngithaba sengifika khona yabona ukuthi hayibo ngaqala emuva ngathi hayibo ngiphinde emuva kanjani kodwa sengiqalile nje lento uzophenduka ivaka yobu ngizwa lapha ngithi sengiqaleke le ngoma ngiqale ngiyade futhi ngiyiphethe ngingade ngisongishite njengaleyo yase ngiqala sithi nayo base ngiqalile ngivele ngiqhubeke nayo baba nje ima ilikhulu njalo kulikhulu la emculweni mfowethu ngizokubeka nje futhi lokuthi lento lena ungayithathi ngokuthi uyibona ubani yenza ubuso ubona uzoyenza nawe akukho lula yabo mina ngibanga le nhlahla njalo ukuthi ngibona ubani yenza kufikile njengesiphiwa ibade ngishile eqaleni so ungela lento ngithemba ngiyibuka lento ngayibuka ukuthi hey yabona lento le kahle kahle mawungena kuyona ukuthi ungene nje ngoba ubona ebenza yebo hayi uyofika mhlawumbe ushaya ingoma yokuthi uphinde emuva ushaya ingoma yokuthi uphinde emuva ngoba ziyemaningi ama challenges afika nawo lapha mfowethu kuba njani uthola ukuthi mhlangeneke ngabe kukhona lokho ukubukelana phansi noma ukubukana ngenye indlela mfowethu ngiyawuza umbuzo wakho muhle kakhulu umbuzo wakho mfowethu ngizothi noma ngekho kangakanani ngoba angaphumi kakhulu ngomculo wami ngisekhona around angakaze ngiphume mhlawumbe uya kuGoli wathi but ngicela ngizawushaya eThekwini eke ngihlangana nabo la bona abanawo lo nto leyo ngongaka ukuthi noma bekhona labo babona ukuthi unakho lokho ukuthi umuntu ebukuthi
uqhamuka lo yabona into le bese kushiyana masengena stage bese ebona hayibo lo muntu bengithi mbukela phansi ingoma ikhona lapha uyabona uyambona ukuthi abusa kuqhawula uthi ayifaka kanyile uyabona ukuthi asezwe into ubuyenza lapha akusenjengoba bebona ngathi ufika yebo kusho khona ukuthi la kusekhona ukubambisana uyabona ngizimanga kukhona lento yokuthi kukhona abantu othola ukuthi nawe uyabazi endimini umculo njengabantu asebeqavile futhi abakufundisa noma abakufundise okuthile phambilini ngomculo uthola ukuthi senihlangana nabo ngingabala insizwa esezimgatshubuvu ezinye zazo kodwa ngingeke ngiyibale njengamanje kodwa okuyibona masuhlala nazo ukuthi awu abantu laba bayaphila ngentathu usababukela kude ngabe kuba khona okuthena ukuthi awu uyazi masungena endimeni umculo bayakumukela uhlale nabo ukhona ukuthi umuntu mayelapha kude umbuke nje ukuthi ngizofika kanjani kuyena ngathi uyayitshela nje ibona lonto le kodwa masufika kuyena ufika uthi awu ngeke ngilinganise nje zombiza ngegama phela semsezweni la yebo yabo ngahlangana ugadla yebo mfoko nxumayo ugadla uNxumayo mfowethu yenzwa ngathi bangifika kuyona nje ngibamba isandla mfowethu ngimukela kamnandi kanjani ngafuna inamba yami siyaxhumana nje efonini siyafonelana nje WhatsApp uyayibona lonto kodwa ngisambuka ngangangena endimeni umculo ngibuka kuyimathi umuntu nje ngathi ngolaka nje yabona le yebo umuntu angeneke yabo akangeneki ngathi uyafina bathi basukhuluma nayo yamoja hayibo lo mbhema akasiyo into engicathu iyona uyayibona lonto yabona mbukela lapha ekhaya insizwa esezintsha endimeni umculo igama lakho Mzothule ngoba ngeke ngasho ukuthi umabizo lo nami ngumzothule lokuzalwa mina kwaShembe yena uMzothule elokuzalwa futhi kakhanyile enye yento efike yangihlaba umxhele ekuthena ukuthi ngiyoke ngihlale nensizwa engumabizo sikhulume sidingide kakhulukazi izinto ezithita umculo yabona ke enye into engeke ngiyithande kubantu abafikayo bathi mabefika endimeni umculo bese bezwa amanzi ngobhoko bekhiphe iEP omunye uthola ukuthi inengoma embili omunye izintathu omunye izinhlanu lensizwa ivele yenza nje ukwehlukile yathi ayikhiphe zibe 5 kodwa ngealbum izoza maduze nje ngoba kumanje isestudio iyalungisa iyapheka ibhodo liyavuthwa angazi ukuthi uphekwe ingqoleni noma ibhodo lakho seliya ngokuvuthwa noma selivuthiwe khaya ngokuvuthwa lava liya ngokuvuthwa okay ake sibuye la mteka baba sikhulume ngomuntu ke manje odinga umculo wakho ofisayo ukuthi awulalele wenza kanjani ngoba nazi ingoma zinhlanu ngabe uyatholakala eindaweni ezithile sikhuluma ngama online stores angazi nithi ama digital stores yebo kunjalo abantu benza njani cishe zonke izitolo futhi ukhona manje uShop channel ukhona futhi labantu futhi ngiyabona ukuthi hayi kuyakhuphuka lapha bayabuka impela bayabuka ba like abasubscribe kanjalo nje umlandi futhi ngiyabona bawuthola kanjani bafika bebhala ukuthini Mzothule nje bavele bathi Mzothule nje vele kumina akekho umunye Mzothule mabephala ukhona wakashemba ngambona khona evelo shemba waze kuhlekwana izibongo wathi wami uthe Mzothule lo uthe shemba yabona lonto oh yebo okay okusho ukuthi mabengena ku Facebook bakuthola nakhona bathola kanjani enkundleni zokuxhumana Mzothule Feleba uMzothule Feleba oh Facebook lo uFacebook phela usebenzayo uFacebook usebenzayo njengamanje futhi bese kuba nje online stores online stores kuma online Mzothule kuphela okay ngoba vele angikho ma online stores mina ngizobe ngidayisa yabona noma ngoba ngidayisa imbiza ayezakala ngimtheka baba ukukhipha nje imininingwane unxenxa kakhulukazi abantu ukuthi besondele bowuthenge bekweseke bethenga umculo wakho nokuthi ke abantu bekwazi mfowethu ukuthi uma umemezelile ekutheni ukuthi yobusendaweni ethile befike bezokuseka futhi beyivese ukuthi bangabalandeli bakho mhlawumbe uyogcina usune-page eliqondile nakhona lapha ku WhatsApp labalandeli ungathini unxenxa nje abantu nabaphathi bomcimbi ukuthi bafike endimeni omculo mfowethu engakhupha ngedolo mfowethu ngiphamisa zombili mfowethu ngibanxenxa mfowethu ngoba ekulukhuni la emculweni akwenzeki lutho akuyeki phambili awuyeki phambili lento yakudinga futhi uxhaso ngathi kaba nayo umuntu ozokuxhasa ukwazi uqhubekela phambili ngoba izinto zakhona zinzima kakhulu yabo engifika nginaka kumina nginakile ukuthi abantu ingoma yami bayithande kakhulu mangigibele stage ke ngibona ukuthi wenzakalani mala ngifika khona ngidlala khona bangakuthiwa Mzothule bayazi ukuthi bangabathi Mzothule kusho ubani yabafika ngifike ngidlale ngibona abantu bayijabulela ingoma yami yabo omunye bengazi athi hey ubalo Mzothule lo but mase fika sengidlala ingoma abuya athi ngiyabonga Mzothule kungijabulisa kakhulu lokho mina so mfowethu ngibe nqenqa bahlele bemcimbi mfowethu ukuthi mabelizwe labo leli gama lifike endlebeni zabo mfowethu bashishe baphenduke futhi bayibone bemcabanga lo Mzothule ukuthi ayibona ke simemeze nami ngikwazi ukubeka isikhapheke etafula
ngizwe kahle yeah bakuthola kanjani einambeni zakho uma kuya ngokuthi bangena ku WhatsApp bakuthola kanjani uma kuya ngokuthi bafuna nokuthi nawo ubatotobise phela abanye ngoba abakanalazi abanalo ulwazi olwanele ukuthi bengene lapha na kuma online stores lapha kuma digital stores ukuze bethenge ayikho inamba yami ngithola kuyona yep inamba yami ithi 082 yep 67 055 iyafoneleka iya WhatsApp uyiphinde 082 67 055 iyephi ngoma sokukhipha ngayo benithandisela futhi benithandisela hayi isala singene ngalo yep mfowethu bekumthanda udada maskandi no ake ngishaya ngomacingwane yeah la ngoma lela sekhunini madoda lela ayikhali ethi ayikhali icala lokukhuluma salibona ngayo sayibonakala icala lokukhuluma ayivela ikhali embukeli kunjalo khona bathi ufuna ngokubuza ngibuza iqhuqa madoda kanti angahambi ngedwa ngihamba nensizwa bathi ukhanyile usogudu awuyithathe mfana ke ngiyizwe nje ngasho ngizemkhulu utabantu abatape badala ngenkosi tabantu ngasho ngizemkhulu utabantu abatape badala ngenkosi badala ngenkosi
Saka yini sakufaka sidela ngimdosa phansi njalo emthomo la ngimdosa khona. Shela mina njalo ngongqonga bhazi bayishayile lapha umlungu yadula ngokuza amantozo kuze kuze emnyama amakhelwane. Yeba bakwazi bona bashama kana ukuthi bazondoni. Umona bona ngazo zonke izintobe ezibomvu ezimnyama selesibasa kuba sibili imbuku. Hey yobhazi ndlela. Ayikukhulu emculweni. Bekade bathi amnyama lapha kuya khona bafembu. Kuba makhawa kahle lango. Ushonjani imithi ufakana la phansi wancamaleka ndivakalala wami njalo lapho. Ah shitu. Oho. Uyayisala-ke nawe mbukela lapha ekhaya ingoma emnandi ethi Maqingwane. Sikhuluma ngeqhunu lapha na uMaqingwane insizwa lapha phansi enkandla uNtombi azimqomanga ngoba simdabukela, samqoma ngoba simthanda. Hayi asikho lapho. Njengamanje sinomzothule la ukhuluma ngayo lensizwa ethu okuthiwa ungizwe umfuka mchunu umlando. Angithi bathi umlando. Uqopha umlando naye. Nendaba yakhe isemlandweni kumanje. Uthi wena uzafowethu ayi. Inegala elikhulu igala la kakhulu futhi kakho sinqomo sokuthi engishayele ngoba le ethi Maqingwane bangayibona indlela kwenza ngayo emhlabeni ngase ngithi ngishaye indlela ngishaye ngayo njengamanje bathi mvumane famgala amanxeba Teka baba asibonge isikhathi sakho ukhetha lami nangokuzayo mase ngimemile futhi nathi makuya ngokuthi nawe usimemile sofika nje sithi qathatha hayi kujabulami lapha so come on njengoJesu hayi kujabulami lapha angithi kuthiwa kwehlezolweni nathi sofika siqhamuka Sibonga kakhulu ukubukela lapha ekhaya. Igama lami ngumzothule ngokashembe. Ngibonge ukuhlala nomzothule. Insizwa ke le efikile endimeni yomculo kaMaskandi. Nangesokezayo kobe kunjalo zobe ikhala la sithi khona Sikhangenkezo TV show. Ezinohlonze TV. Yipa.